ove godine živo je i u Šenovinoj ulici, novoj zoni Špancir Festa. Ovdje možete saznati svašta o starinama, o second hand predmetima, ali možete naučiti puno toga u zanimljivim radionicama koji se ovdje svakog dana u poslijepodnevnim satima održavaju. Tako smo mi našli gospođu Nikolinu koja upravo održava jednu zanimljivu radionicu, a pitat ćemo dakle gospođu Nikolinu o kakvoj se točno radionici radi. Radionica je namijenjena biti za sve uzraste, za male i velike. Radi se o tome da možete obojati bez muke, bez temeljnog premaza, bez brušenja svoj komad namještaja ili svoju terasu ili svoje zidove. U biti cijeli vaš interijer ili eksterijer. Znači starom predmetu ili dakle interijeru odnosno eksterijeru udahnuti novi život. Tako je, novi život ili ga prilagoditi vašem ukusu. Izabrati nekakvu nijansu koja vas veseli ili paše uz neki drugi komad namještaja ili recimo oplemeniti, dodati neku teksturu možda, neku drugu priču, udahnuti neku novu sliku, ne samo nužno na vaše zidove nego i na namještaj. Sad zvuči poprilično jednostavno, je li uistinu to tako? Da. Ako je komad namještaja zdrav, ako nema nikakvih oštećenja, ako nema nikakvih crvića, što bi rekli, slobodno možete ga očistiti i standardno obrisati prašinu i krenuti u vaše bojanje. Sad vi spomenuli ste dakle da onih klasičnih predradnji u ovom slučaju nema, ako sam dobro shvatila. Tako je, nema, sa ovim bojama nema. Super su boje, jako guste, pigmentirane, brzo se suše, primjenjive su na sve površine, nemaju hlapljivih organskih spojeva, također su ujedno certificirane za dječje igračke. Na bazi vode su, otapalo je voda i jednostavno prednost im je što možete s njima svoje materijale obojati i što se tiče zaštite tu se primjenjuju onda voskovi ili lakovi. Na ovoj radionici danas primjenjujemo voskove i učimo cure kako zaštititi njihov komad namještaja sa voskom i još patinirati sa drugim voskovima u bojama. Zvuči jako zanimljivo, evo možda da onda došećemo upravo do polaznica radionice. Dakle, napravili ste one prvotne radnje, to je bilo odabir boje, pretpostavljam? Da, tako je. Evo, cure su se odlučile za jednu svježu ljetnu koralnu varijantu, iako je već kraj ljeta, jako odgovara uz ove vaši ambijenti, u ovaj Preloved Market i u Varaždinu Špancir Fest. Radili smo boju bez teksture, jednu lijepu površinu i teksturu koja malo priča neku priču na koju će se zakačiti, možda neke druge stvari, ne smijem otkriti sve detalje. Eto, znam da dame nestrpljivo čekaju sljedeći korak, pa eto možda ćemo iskoristiti koju minutu da vas pustimo i poslušamo što im je trenutno za činiti. Može, evo, odlično. Trebali bi nanijeti jedan vosak, prozirni vosak koji se nanosi kao krema na suhe ruke. Nanosimo taj vosak na površinu kružnim pokretima, gore, dolje, lijevo, desno. Evo sad ću vam tu demonstrirati. Možete ga nanijeti sa mikrofibrom, krpicom, sa spužicom ili sa kistom. Ja ću iskoristiti tu kist, ovako utrljati vosak i na način ovako kružno, dakle gore, dolje, lijevo, desno. Tu primjećujete da je površina malo da je naša boja poprimila taj recimo mokri izgled, ajmo tako reći nazvat. I ovaj sav nanešeni vosak je potrebno odstraniti višak taj voska ili višak one kreme koju ruke više ne mogu upiti, potrebno odstraniti mikrofibra krpicom ili nekakvom pamučnom plahticom ili krpom koja ne ostavlja dlačice. Jednostavno maknuti to sa površine. Tu ću vam sad podijeliti mikrofibra krpice i možete krenuti u vaše voskiranje. Ja sam vam dala ovako jedne spužnice, tu ću staviti vosak na sredinu pa ćete se dizati, a ja idem po krpice možda. Dok čekamo gospođu Nikolinu da donese krpice, ja već imam sljedeće pitanje u glavi spremno, no moramo i polaznice pitati, je li ovo komplicirano što se trenutno radi? Ne, nije komplicirano, vrlo je jednostavno. Mislim da je samo poanta onako uloviti ruku i da je praksa rješenje. Jel već imate neki komad namještaja doma koji čeka zapravo renovaciju u ovakvom vidu? Dječji krevetić. A vi? Ovo je u stvari jako zabavno. Jel je? Da. I ne mora biti uredno.
umjetnika je meni jako bitno. Sloboda umjetniku. Apsolutno. Eto i tu se rađaju neke umjetničke duše koje već to znaju, a možda i one koje će to tek saznati. No, gospođo Nikolina, ja sam htjela priupitati koliko vremena treba, vidjeli smo tu iza vas su ovi krasni ormarići, koliko je recimo vremena potrebno onda od početka do kraja procesa za jednu ovakvu lepu vitrinicu napraviti? Može. Budući da su ove boje brzo sušeće, to znači za pol sata, 45 minuta, ovisno o vremenskim uvjetima, vi možete već proći na drugi sloj. Praktički u 2 sata vaš projekt može biti gotov. Ako se radi o nekakvoj tehnici poput miješanja boja, takozvanog blendiranja ili takozvanog patiniranja ili neke teksture koje želimo donijeti, tu računate možda još sat, 2. U nekakvim idealnim uvjetima bez nekakvih dodatnih radnji koje radite, recimo kuhate ručak, ali svakako možete to napraviti između slojeva dok se boja suši. Ili transfere, dekupaž papira, ako to primjenjujete, tu još računate sat, 2. Dakle, nekako standardno bojanje, zaštita voskom traje 2 sata. To je zapravo ekspresno brzo. Tako je. Dok se djeca, klinci vrate iz vrtića i škole, vaša vrata ili vaš stol ili stolica može biti gotova. Projekt je gotov. Ono što je isto jako zanimljivo, zapelo mi je za uho, dakle boje su u skladu sa svim normama, tako da i klinci mogu s njima raditi, ništa se ne bude dogodilo. Da, čak i najosjetljivije ruke nikad nisu reagirale, zbilja na radionicama odlično ispadaju. Nikom se nije dogodila nikakva alergijska reakcija, ako da, naravno to je potrebno isprati toplom vodom, sapunom, neće se ništa značajno dogoditi, evo, nema nikakvih tih štetnih tvari. Mi ćemo ostaviti vas i polaznice radionice da dakle nastavite raditi. Hvala vam puno na razgovoru. Hvala vama. Pozdrav svim gledateljima. A vama ću, dragi gledatelji, samo reći, eto, ovo je tek dijelić onoga što Šenojna ulica ovogodišnjeg Špancir Festa nudi, tako da ako još niste, zavirite i u Šenojnu. Svaki put okrećete na čistu površinu. Dakle, ovo, ok, i tu je taj višak voska. I ponovno to presložiti i okrenuti na čistu stranu i ponovno.